ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Meghalaya State Kickboxing Association mentagasngi lapiliang buram badai khublei kirang ilekai hadin gajingyo khor jingjap aga third wako Indian Open International Kickboxing Tournament araja apusau kablalong dangshen han New Delhi. Yakini ka tournament lastang hakanyo penkut aga khatwai trip mentau bunai rempang kabla penlong Hakedi Jadhav Indoor Stadium IG Sports Complex New Delhi. Kirang ilekai kiblaya leit benyishim benta kidan kumbashi phongun bar kiblaya khur takma kilong hadu prangut bar yakini gajing pediang buram lale menta kasngi ka khanyo tre urempang ha hotel assembly yakhandai lat shillong. Kirang ilekai kiblaya ban khore ka gold medalist kibekin thup yu pinchran miki raban udan bok nongrum urishan kemen lipon kiblaya ek silver medalist kikin thup yu wan rap lang khongsit bar uthangolian kiblaya ek bronze medalist kikin thup yu toshan hami and marwen ka indah hun yau pnyau baka iban kentiu yang rai. North East kentuk yang mereka kamta mereka bati puru nidon yang kata bagi orang national talents in martial arts. Tekani ka sak ko boleh rai ni dalam program hakini jerakai kamta mereka sports kedua-kedua ke martial arts. Ngam yalo kaya kata kickboxing la job nasim ni para hat kijat jerakai martial arts. Sim bat minat thok aka kalau lo pa ka jingker ku baba bila lo pa ka sak boleh rai ni bagi long kita ki martial arts artist
kira ram sutu mat benang ni sama apa keyboard benda kai kumno gini ipat berpentibet jadi susu berpoi saya tak tahu. Kecingnya lenti jom pro ngathai nga ika longka eka itnat akaba nakishpamut kita ki rang berkitai ba yele lakash isdalhi ka International Indian Open Kickboxing Tournament arja sa ko balong podali barkangai scam ban ki shpamut pramut kilawan ra ya kanam ko buram ni jela suni akaba ngilayo ban khur hadu lightly gold medal ata lightly silver but artli ki bronze along ka ek ba ni hapan sno sorong ba ban boy stu istie kalong ka ek ha ba ki khna ki pukre bailade ban ngai scam ga jing khun kalong ba ba chwat nomor ba pi ibun maka de international open ki bun kiri na Uzbekistan, Kyrgyzstan, na Iraq, na Turkey, na Great Britain, na patkunta ter ki bai par ki ri nashti na shari khot de hagaji i jonga atau kesini hoi ngadan tang sisnya asni sthi tamba ngasno hun patpa kani khamaju ki media ba ke tournament kalong kepala organize ba kata ke kom ka international standards hag ba kidan nado kick light ki point fighting atau ki tatami sports ki ring sports nado ki K1 kick light ki full contact but ngi ibat ni sakhi shibun ki talent haba ki wai pat ni kiri ki wan ra ki pen i atau kesini anda kuat han hiban penbun yang kena cincong kena cincong orang namba ikuat hiban ai boleh kam tam i wei ni referee tu ibala qualify kumi national referee kata sama shai but kumjuru iki wei pat ki ba yalam ko kam tam i assistant i coach i alban pat i kisan bare di mangai skam ba nagaliang juga MSK kala persyang hala ibor baret manwanra ini medal bangangai scam panani skmat kini kirang buat kita pura jela jungi kena wanra na manang wanra burang syu bat ngakermen ke sarkar kan yai kan mau bat banyai ai ki keno ke singkersan nakalian ke sarkar kena ba makiru kinlam penjana syu kata kesap ke kidan bat ngai scam ba klam dadan keno sing artin ke sarkar naman skmat untuk burang padi kini kirang makilawan ra ya kanam ko buram amtai kari India hi ndrai bade ke jela hi chongi barak wai yang itu one sobu dan one laplang Tam Gaulian silver medal, Tusan Hamies Marwai bronze medal. Ngadai visions kami pidipon ngadai na ngasa senong song. But na training sipo madan training ke Tribal Combat Academy. Training dan bok nangrum. Sa haji tieng training aku team revolution mixed martial arts. Ini de sin meningkat malik mo first time balong malik ni international kickboxing. Majong haru kanang dai kasin beningkong hi bangai yo ban kai kana ka international event. Ningkong na pangkre na kamslam pangkre nam tagana. Haka la shelai shabar kabiang kum ki openan yo ki bakam tough ki rules ki ani yo bentep thamai joki ring joki international rules ani yo pe ki player yo experience yang jongro na boleh mo dai ngas mo aingo play mo ni kong yalam ini badenti me pa ani but kumisar ni sasam ila yalam nga kaliki papa ake mo ya like ajing snio ake mo ya ka manyai mo di ni apa ni katong ni katne las liang nan mo maswa hadu dai ni ya tre stam ake ban kan mo dai ngata nga kendo tanga bana India hi wei ngalaka bana Maharashtra ketika first fight maka second fight cuma kendo bana Karnataka nakai wei ai kendo bagi Uzbekistan mo Iran di kasin komoi kendo kiwei bela long ki menteri ni kiwei long kajing ikan benda garu kamde ka pasuk benda gai kiwei di kinom di syukran ki ong ka pasuk lagi la rumpat hakaring patin sesuatu ke ba eki mo baik kumini
lap mo ke jing pair jung ke training jung ki duk mway ba jung ki duk mway long nimla si yo si bon ke mo te pat kat ke ba panikai sa ni long yo ite ni inam su ke dan ni myo ba tu ta ba ni kata ka jing ba ni long ki long ni yo kata ka biang do tam ha ke mo jing la ka ki we de ki we ki yo ba ke ba ki ku jing ki shwe ba chela ba ki nang ha ki ba yo ba ke ya kham tam le jing ki we ka we ka thong jung ni ban yo hi ka we ka thong ni wai sak thong ni le mo yo ka ba yo rung ka we dari sisin hi ka we ka thong ni ban yo le UFC hi ni kwa hi de ka jing thong jung ni pat ni jenjar ban le chini stai tak sar don nong yarap nang ban ni yo mo ni ai ngu we yarap ni ai ni apon kaning kong te ni ina mo ni ina YouTube tu ni pe yu kum kon ma gre ko ni ke ni si bang ni long ni perkasa ni kong mo ka masalah ka don ni perkasa ngai nga kam tam le ngai te den du ka sa tak bal ni na sawan na pe nga thot ka don de pang sawan de dan ni pro ka yalam te yalam tu te nga sedang menuan ngai ke nga sawan revolution na sini tengah support. Ngate bangai iro de naka da social media hi kwa man ekai sa kwa panang martial arts man sotenan lagi kam semelo te na ka liam bang kong kwa pan ekai tama ndabiang dong yeng tama da kini pa ong ke dan te dam ngalibat ngai show scroll untuk Instagram tama i kiri ngapet story ki yu vai tengah iba i kini ki flex ki lebu o dan kana ka jam e bada panikai e tang call number coba terus ke academy ki na one dan sama practice